Kamil, sana jangan situ, ke situ sana. Tuh, depan, depan. Depan sana, depan tuh. Nadia. Baca doa dulu, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kak Ira. Lah. Bismillah. Adik mau makan? Hah? Adik mau mamam? Jangan ribut-ribut. Dek. Ni ya. Nadia. Duduk. Makannya diri. Pindah. Hah?